Kinilala nala deng bayong alala opisyalis ni Integrated Bar of the Philippines, Pampanga Chapter king sagawang eleksyon inyang Sabado. I-Attorney Hener Endona ang piniling presidente ning Aguman dareng abogado king probinsya. Pakibaluan tamo deng programang Tutukan Dareti, king storya ng Patricia Mamangot. Mabot king halos 80 abogado keti probinsya ing mitipon-tipon king General Membership Assembly ampong eleksyon dareng Board of Officers ning Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter para king banwang 2017 hanggang 2019 asegawa inyang Sabado king metong restaurant king San Fernando. Unopposed lareng nominadong kandidato nung nukarin mitanghalyang presidente ing outgoing Vice President ing Aguman ay Attorney Hener Endona. Kinilala naman ni Attorney Ponciano de la Cruz Jr. bilang Vice Presidente, Attorney Jovi Ann Atinaha, Secretary, Attorney Socrates Padua, Treasurer, Auditor, Attorney Joy Aranyas, Attorney Angelo Lopez III bilang PRO, kabang Direktor na laman di Attorneys Alberto Pamintuan III, Francisco Macalino III, Agustin Angeles, Regina Salonga, ampong Ralph Vincent Macalino. Magsilbi lareng bayong opisyalis, kilubning adwang banwa. Tiwalay outgoing IBP President Attorney Darwin Reyes kareng bayong leader ning organisasyon king pamanimuna ng Endona. At yung pilida, uling balo ko marakalya para king IBP at ituloy na katamong programa at balo ko nakalya pa i-introduce sa bayong projects para king kasanting ng katamong chapter kaya king Pampanga. Kabilang kareng pesik na nga ng proyektong Attorney Reyes, apining paman ng tabi at paman yuporta kareng kapwa abogado ang mangailangan lingap. Our term kasi pesikanan ming fellowship among the members of the Integrated Bar of Pampanga Chapter plus ginawa kaming peer assistance program baka nita makasawp ka rin masakit membro ang popang potang retang mewala na retang mete na ren pamilya na ati kaming biye jam may pakanan mo karela saup. Positibo naman ni Attorney Endona na ataglos rin proyektong inumpisan dareng milabas sa opisyalis ng IBP kabilang ing Free Legal Aid Project ama ng pang libreng konsultasyon para kareng kabalentamong mamagkasakit king biye. Madami ng mga programa na pwede naming panukala. Number one, yung sa mga peer assistance, yung mga nangangailangan ng mga, lalo na yung mga retired lawyer, yung mga naulila na, yung mga pamilya nila, kung pwede palalakasin pa namin yon yung peer assistance ng mga lawyer. Kami tutulungan. Pangalawa, yung legal education. Kasi number one yon, dapat updated kami sa mga batas. Tapos number three, yung legal aid, palalakasin pa namin. In fact, balak naming magtayo ng sariling opisina para lang sa legal aid. Makiadwangan niya naman ng grupo dareng tagapagluwalo king provincial government bang panigobra ning pamag-decongest ning Pampanga Provincial Jail. Yeah, so actually napakagaling ni Governor, no? Lagi siya nagko-convene nung multi-sectoral sa peace and order. Napakaganda nun kasi nagko-coordinate lahat ng agency tungkol dito sa justice system. King darata nga Abril ing makasadyang umpisa ning termino dareng bayong officers ning IBP Pampanga Chapter. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.